go akaretsa le go dirisiwa maranyane go lwantsha borukhutli lentswe e le one a dirukhutli di tshabetseng kwa gone ka jalo lekalana leo le dirile thulaganyo ya go thusa badiri ba bone ka dithuto tse di itebagantseng le go ba ruta go lwantsha ba dirisa maranyane. Criminals are increasingly targeting computers and using computers to commit fraud and crimes. And as I said, more often than not, because they are faceless, and even their names, they do not put them up front. We realize that investigations are very much traditional in respect of our methodology that we use, interviewing witnesses and collecting documents. But we also then realize that should we not capacitate our investigators with cyber forensics skills, in the next few years our investigations will become obsolete and we would not have an impact. It therefore then became very important that cyber forensic skills in terms of investigations are developed. Lekalana la Commonwealth Africa Anti-Corruption Center le le nang le di office mono la re go maleba gore Botswana ba anwe dikitso mo dithuto tseo. We got the number from the DCEC. They were just picking or giving us those who are in most cases dealing with cases that needs people with the necessary skill in the area of cyber forensics. So they have picked those officers just to bring them here to come and share their experiences and also get information from other officers from other anti-corruption agencies. Maikaelelo ke gore go dirwe melao e tla akaretsa mahatsho otlhe e itebagantseng le go lwantsha borukhutli jwa maranyane mme ebile ba ba tsene dithuto tse ba rotloeditse go abalana dikitso tse ba di tsereng fa le mahatsa a ba tswang ko gone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona le phatlaladitswa mbong le kgotetso re lefoko moagi a re go rekwa le go tsamaisiwa ga moepo wa Khoemacau Copper Mine kwa kgaolong ya Bokone Bophirima ke kompone ya meepo ya Minerals and Metals Group MMG ke sekao sa kgolo ya mhama wa meepo. Tona moagi o buile se kwa moletleng wa go amogela batsamaisi ba ba shaba moepo o kwa motseng wa Toteng. Maretha Kaisara o swere dintlha. MMG ke company e gwebang ka ditswammung lefatshe ka bophara e tholegang kwa China e itebagantse le go epa go dupa ga mmogo le go thabolola kopore le silifere le tiriso ya ditshipi mo dikgaolong ka go farologana go akaretswa Afrika. Tona Re Moagi o boletse fa go beeletsa ga MMG mo moepong wa Khoemacau Copper Mine e le katego e kgolo mo lefatsheng leno segolo bogolo mo kgaolong ya Bokone Bophirima. A re se tsamaelana le maikano a tsa moepo a go thama ditiro go ka bakanya itsholelo le dithabololo. On the 22nd of March 2024, we welcomed a transformative development as MMG Limited finalized the acquisition of Khoemacau Copper Mining, underscoring a momentous step forward for our nation's mining industry. This acquisition marks the culmination of a journey that began with Khoemacau Copper Mine, a project that has epitomized resilience, innovation, and dedication. From its inception, Khoemacau has demonstrated unwavering commitment to excellence. Today's event echoes well with the international commitments of the spirit of oneness towards sustainable economic development, and we surely strike a chord with many. As I see it, the acquisition of Khoemacau Copper Mining by MMG implies key underpinnings of sustainable economic development. It symbolizes trust between our governments that enable the huge progress in economic globalization over the past years. Ba MMG ba kgoletse ba moepo wa Khoemacau le boeteledipele ja lefatshe leno go ba tshepa mo go eteleleng pele moepo o. Exceptional effort over the past several years to build this high-quality asset and to create positive impact for all of our stakeholders here in Botswana, but also to be a company
that has supported the diversification of Botswana's mining industry. It serves as a beacon of hope, generating positive impact for all stakeholders in Botswana. Khoemacau is not just a mining operation, it is an integral part of Botswana's history and future. It's a new milestone of China-Botswana bilateral relations and will surely promote the further development of a copper investment sector and others. Botswana has an open, transparent, and clean government with a sound legal system, a good investment environment, and a lot of professional international enterprises. Company ya MMG e itamile go tswelela baepa le go dira mo moepong o ka ditsela tse di babalesegileng ga mmogo le go thabolola le go godisa ka mo ba go kgonang. Marita Kaisara, BTV News, Toteng. Banni ba kgaolo ya kgalagadi ba rotloediwa go tswa ka methale e botoka go rekisa dithoto le ditirelo tsa bone mo tseleng ya Trans-Kalahari Highway go thusa go godisa isuelo ya kgaolo eo. Mothusa-tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Methodist Monnakgotla o ntshitse kgakololo eo kwa moletlong wa go amogela bapagami ba dibaesekele ba TKC ba ba neng ba tsibosa setšhaba ka ga tsela eo e leng boremelelo jwa kgwebo segolo jang bojanala, dijo le dino, maitiso le metshameko gareng ga tse dingwe. Pains Bosigo. Ne ya reka ngwaga wa 2003 mafatshe a Botswana, Namibia le Afrika Borwa ba tlhama komiti e bidiwang Trans-Kalahari Corridor Management mme ya fiwa boikarabelo jwa go tlhatlosa le go thusa ditirelo tsa kgwebo mo tseleng ya Trans-Kalahari e simologang kwa Rustenburg e ralele mono go feta le gone mo Kang e tlolela kwa lewatleng la Walvis Bay kwa Namibia. Banni ba kgaolo ene ba rotloediwa go inaakanya le go nna le seabe mo itsholelong ya tselae mo nakong e mafatshe a borwa jwa Afrika a nolofatsang ditirelo tsa kgwebo le mesepele magareng ga one go godisa papadisano ya mafatshe a Afrika e kwa tlase ka selekanyo sa 16%. Tsela yone e re direla mebereko ka go dira di-hotel, di-filling station le ha go jewang teng. There are a lot of developments like filling stations, hotels, restaurants because of this road. I challenge all communities in Kalahari to harvest and package and trade with these resources to improve their economy status. We have got Sengaparile here in Kalahari. People use it as medicine. In Germany. Ofisi ya bokwaledi jwa TKC ba re ba tsweletse ka go tswa ka mananeo a sutlhang dikgoreletsi tsa kgwebo jaaka go dira melao e tshwanang le tlhabololo ya melelwane. Regulations that are in conflict can actually be harmonized so that when one traveler or a motorist or a trucker, when they are compliant in one side of the border, when they cross the border, they should continue being compliant. And one other major objective is for us to see that there is partial development along the corridor so that our corridor can be transformed from just being a transport corridor to an economic corridor. Bapagami ba ba mararo ba solofetse go tlolela kwa Namibia kwa ba tla tswelelang ba kopana le beng gae ba metsi e mo tseleng ye me ba feleletse mosepele wa bone kwa toropong ya boremelelo jwa dithoto ya Walvis Bay kgwedi eno ile 34 Bensi Bosigo, Botswana Television, Trans-Kalahari Highway. Dithuso tsa madi tsa tšhema-tšhema tse maikaelo a tsone e leng go thusa dikgwebo tse di potlana mo lefatsheng la Botswana di na le thulaganyo ya go ka ituela mo seemong sa leso la moikopedi. Tlhaloso e tsile ka Melerato Uyapo wa Office ya Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA mo phuthegong ya kgotla kwa Tobane mo kgaolong ya Legare. Mamosi Siska Kapego.
Mohama wa dikgwebo tse dipotlana wa botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe leno go ya ka pego ya go inuga mo dikgwetlong tsa mohama o e gatisitsweng ka ngwaga wa 2021 o tsenya seabe sa 5.3% mo itsholelong ya lefatshe le go tlhamela batho ba feta 190,000 mebereko bontsi e le bomme le banana. Ka se tshologelo ke gore palo e kwa godimo ya batho e tsenye kopo ya dithuso tsa madi a tšhema-tšhema. Go ikopela madi a ka tshosologo ba masika le ditsala ga bana go sala ka sekoloto sa teng. Ke madi a nang le lenaneo la tshireletso fa go ka nna le go latlhegelwa ke botshelo ga moikopedi wa tšhema-tšhema. Re ka nna nako lengwe le nngwe mongwe wa ba itseetseng madi a tšhema-tšhema modimo wa mo ikgapela. Re batla go itse gore ha diemo tseo di le teng kgato go tsaya ihe kana re na le ke tshoswa ke sengwe ke so se sengwe he se ne ke se le bolela gore dingwa di 17 ke gola ke nna kana ke se ke bo kuti ka tshono e tshwanang le gore a nna mo dingwageng tseo tsame a ke ka nna le tshono lenaneo le la khabara Motswana mongwe le mongwe yo ngwaga tse 18 go ema ko di hellang teng ko modimo a batang teng dikgang tse di siameng tse di monate gompieno ka tšhema-tšhema ke gore unlike mananeo a rona a mangwe a ntseng a tswa ko moragwale le la tšhema-tšhema le na le insurance hela ha o tlhokagala insurance e tabo e khavara. Lenaneo le ke maiteko a mantle a go rotloetsa go ikemela le go nna pelokgale mo botshelong. Go kampa pelo gore le nna ke be ke kgona go supa sengwe mme se nka supang se se kang kgathang le gone go heta ga se sepehela ke go bona matshelo a lona a hetogile ke go bona bangwe ba ne ba le mo lehumeng ba sa thole ba le mo lehumeng ke go bona bangwe ba ne ba itshwaretse sengwanyana yana mme ba itshela hela gore ba be mo tafoleng yaanong ba sa thole ba le ho ba humile a re berekeng jalo re le bojammogo ka re maikelo a rona re batla go bona lenaneo le la tšhema-tšhema le e le lenaneo le le golang e le lenaneo le le tatsogang le di diretse bokamoso go hokotsa manokonoko a thoko la ditiro. Tšhema-tšhema ke maiteko a puso go rotloetsa bogwebi le go godisa itsholelo ya mehama yotlhe ya lefatshe leno. Mamusisiska BTV News Tobani. Lephata la kgaso le tshwaragane le maphata ka go harologana le rulagantse thutuntsho ya malatsi a supa mo gaborone go godisa talente ya badiragatsi thutuntsho eo e teletswe pele ke DJ Fresh re filo motube ka dintlha. Itutuntsho e ke maitlamo a lephata la kgaso le bana le sabe mo mohameng wa bodiragatsi go ribolla talente se ele le kgetho la pedi go tshegediwa phadisanyo e ne tshwere mo dikgalong di le 31 go rala lefatshe mme badiragatsi ba le 40 ba kgonne go iponela phatla go tsweng mo go ba le 312 ka jalo ba le 20 ba bone phatla ya makgaolakgang gore ba kgone go nna le sabe mo itutuntshong e tshwereng. Re itimetse thata re le lephata la kgaso re tsamaile mo di district di le 31 re tswa Boshaka re tswa bo Gumare gantsi Charles Hilly re bona talente le gore gompieno re kopantse mo gaborone bana ba rona bana le dikitso ba bereka thata bana le tshologelo ya gore tota bodiragatsi bo ka bo boela jaaka lephata la kgaso le tsentse marapo a mantsi jaaka re ne re tlhalosa gore BTV1 channel e mo DSTV 290 ke yone a bone. Maikemelo a rona ke gore thusa gore protect and very promote the intellectual property under your secondary economic rights. Mogokaganyi wa Big Dog Re Thato Sikwane le ene o na dira maiteko a gore go ema badiragatsi nokeng gore ba kgona go anya dikitso le matlhale a go kgona go tswella pele fa go tla mo go tsa bodiragatsi. So the dira workshop over 2 days for badiragatsi ba hoping gore ga ba boela go dikgaolong tsa bone they'll be empowered go ka itshetsa sentle go ka tla ditshwetso tse leng gore ga bone ba sa tla kwano go ka nna le pharologano. Dumelang batsana ko lapeng ke nna DJ Lex. DJ Lex wa opela ebile ke DJ. I'm excited go nna mo top 40 because go a go mperekela ka ditselana tse dintsi. Ke tle go kopana le bo mantsutsu di ba kopelo ba ileng go ba go di mogame. So ke a go anya go le go ntse mo go bone and le mo boot camping we are collaborating. Ra networker, we do everything
se se re kopanyang. Itutuntsho e solofetse go tsaya sebaka sa malatsi a 7 mme go tla wediwa ka go tshegetsa moletlo wa go atswa bao ba ba dirileng bontle ka madi ga mmogo le dimpho tse di farologaneng. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Motagaiso se tshwara ke ntšapedi ga se thata. Edwin Mashakgomo o tswelela ga ke tlogelang teng ha a tla ka tsa metshameko. tla go leboge one mothwetso Madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re mopagami wa dikuta wa monogae Rose Branch a re o motlotlo e bile o itumelela go boa tlhophilwe go phadisanela tlotla ya motshameki wa rre wa ngwaga yo gaisitseng kwa moletlong wa kabodietsele ya monongwaga wa Botswana Sports Awards. Branch a re tota go tlhophiwa ga gagwe go supa fa lemogiwa tiro ente ya tsweletseng ka go e dira ya go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Kalahari Ferrari yo o dirileng ditso monongwaga kwa dikgaisanong tsa Dakar Rally a fetsa mo maemong a bobedi o lwela tlotla eo le sekgantshwane sa mabelo le tsile tebogo ga mmogo le karabo motlhanka wa cricket. Kabodietsele eo e tsena mo ngwageng wa bo 43 monongwaga e rulaganyeditswe go tshegetswa kgwedi e tlang e le 12 kwa Royal Area Convention Center kwa Tlokweng. Feel so proud and privileged and really humbled to be in the position that I am. You know, standing up next to an athlete like that is an achievement of a lifetime for me. You know, he's done wonders. He's put our flag on the map around the world just as I have. But you know, he's doing incredible things, and he's definitely the next world champion. And you know, if we can both stand up at the end of the year and both be world champions, you know, may the best man win for the Sportsman of the Year award for us. I know that we've both done Botswana proud, and he's next level, and I take my hat off to him. I respect him. He's you know, never stopped. He's always at the focus of a champion, and it's good to see. And I think there's a lot of other athletes that Botswana has that has got the same mindset. And you know, the current thing we're all talking about is mindset change, and I think he's definitely a standard to look up to with the mindset change. And you know, I hope we not only making our country proud, but we're giving hope to the youth of our country. I think that's important. You know, we can only do it for so many years, and I think that we need the youth to step up and take over from us. Mogotsa Chess International Master Providence wa tlhotse kene mofenyi wa letlhakore la borrela open section la kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Championships fa Women Candidate Master Natalie Banda a sireleditse tlotla eo le kgetho la bobedi ka kwa go bomme. Kgaisano eo ya malatsi a mane e simolotseng ka la bone mono ga borone go fitlha ka Swantaga e ne e rotediwa ka 150,800 tota 152,800 ke Metropolitan Botswana. Tumelo Tafila wa bega. Women Candidate Master Natalie Banda a re lentswe a simolotse bokoa mo ditikologong tsa ntlha tse tharo seo ga se ka sa mokgoba marapo jaaka na tswelela a bereka ka natla go fitlha wetsa kgaisano a fentse tikologo tse 7 go kokanya dintlha di le 7 le go ikgapela 9,000 pula. Women FIDE Master Naledi Marape o feditse mo maemong a bobedi fa Women Candidate Master re filwe ga ba tshware a gapile a boraro. On the first day, on Thursday, we had 3 games, and I didn't play well. I finished with 1.5 out of 3, and I remember I checked the final rankings after round 3, and I was position 6, and keep on getting here, banna. Good, am I even going to win? Me 2 weeks prior to the championship, I was here for the final whistle, getting, now I'm going to defend it, what. But I would say, after that, I started playing well. I was still confident because it was a 9-round tournament, and we'd only played 3 games. So I said to myself, well, you know what? I can't judge the outcome of a tournament when we only played 3 games. Ka kwa ga borre International Master Providence wa tlhotse o ikgapetse 11,000 pula a sena go kokwanya dintlha di fera bobedi go fenya karolo ya open section a sala morago ke monna tsheko ke le tshabile fa thuso musutha a dule mo go a boraro. The local competition is improved a lot. We have a lot of crop from the young folks who are doing extremely well. There were 5 young guys actually at this tournament and 5 of us, the old guys. So focusing on other events, I'm actually going to be playing another international tournament in Namibia soon.
and that's what I'm looking forward to. I feel great about this event. moanamisa mofoko wa lekgotla la Botswana Chess go itse modimo Makgatle o tlhalositse fa batshameki ba supile phadisano e mashetla se se rurafatsa fa motshameko wa chess o tsweletse ka go gola. That Metropolitan has been growing over time. So you'd recall that this is the second time now ba godiste sponsorship sa bone se leng gore you'd know gore you recall gore ke sa this year, even last year it stood at 152,800 pula. Over lobaka le le hitile ne re bona ba khona gore sponsor ka bo 75,000. So players get motivated more even ha le gone gore re increase le tsone di incentives tsa bone re ba numerator go le botoka. Ra go ga kgaisano eo ya malatsi a mane ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Championships e nne ye ngokile batshameki ba feta lekgolo ba iteisana borathana mo ditikologo di fera bongwe le go tla la Botswana Chess Federation jaanong le ipakanyetsa kgaisano ya di-Olimpiki tse di yang go tshegetswa kwa Budapest, Hungary ka kgwedi ya Lwetse. Dumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Mothetso sejo senyega se fete molomo a tsanako ya bosupa di be khutlogo nefa tshile boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranolwa jalo ka puo ya diatare ba gape ka tsa oura ya boroba bobedi e le tsa sekgoa sa tepoloapi di a latela. mo moswaro soletse rutatsa go letseditsana mo mafelong otlhe a lefatshe leno re soletse ga ditsa selekanyo sa mogoto magare ga 12 go ya go 15 mme tla re mo tsamanya letsatsi go tla ikitwatsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgateng ga mogolo kgaolo a kweneng mafelo a mangwe gone re soletse re go ikitwatsa go le mogote re soletse ga ditsa selekanyo sa mogoto magare ga 33 go 35 mme a re le batsatsi la boraro le la bone re soletse re maru a bonale mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgateng le kweneng go ikitwatsa go le bothito ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi maru a tla bonala go iklatsa go le mogote ko kgaolong ya Nghabe le Tšhobe go tla bo go apogile ka tsatsi la boraro la bone go iklatsa go le mogote bokone bo tla ba ga mmogo le borwa jwa kgaolo a le gare go tla bonala maru ka tsatsi la boraro la bone mme go iklatsa go le mogote ko kgaolong ya bokone jwa kgaolo a le gare. wa morena Jesu o be le rona kaofela mogau wa gago Jehova